Yam rangba Uliwes Seres rengkat bat kifan jongkari Uruguay. Hadin baka Uruguay kamla syu bandrung syagarau of 16. Lemba ka jingremno jongkari Portugal. Ha ka South Korea. Bat daga jing bomla jongka Uruguay. Bantep syubuni gol. Ya gari Ghana. Habang ipai syak jing lekai hapdeng ka Ghana persya ya ka Uruguay. Ka Ghana ningkong kalayo ya ka chan da ka penalti. Katba Andre Ulamisno ya ka penalti jong ka Ghana. Habang ipai siya ke Uruguay kalayo argol. Leng bagi gol jong ude aras kita. Haka menit kabar penrew kumjuru haka menit kabalay po ar. Habang ipai pat siya ke leka jong South Korea persya ke Portugal. Tang haka last step ke Portugal kalayo bantep lemba uharta haka menit kabasan. Bat kumjuru ke South Korea. Tang haka last step kalayo ban peniakat. Daka gol jong ukim haka menit kabar penyau. Bat kalayo ban pentam haka lamit. Daga gol jong uhawang. Haka menit ke bakandai pau plus. Shot kemen ki player jong ke South Korea. Rengkat bat ki fan jong ke South Korea. Namar ke jingla jong ki ban penlimno ia ke Portugal. Daar la ka way. Daga jing remno jong ke Portugal. Ke South Korea kalabu LD syakarau of 16. Bat kala kenjat no Shisendon ia ke Uruguay nakarau of 16. Habang ipai pat syu Ronaldo syamala ban le AA haka ne ke jing le kai hapdeng ke Portugal persya ia ke South Korea. Ndrai ulalong penban uasis lane unong penbukbol jong ka South Korea. Habang ipai siya kami jikin pon jong ka Group H. Ke Portugal kaliyo Andrew pon. Ke South Korea South pon. Ke Uruguay South pon. Ke Ghana lai pon. Habang ipet yang ni ke South Korea bat ke Uruguay kiyo mar South pon. Ndrai daga different goal. Ke South Korea kalayo benrung syakarau of 16. Katba ke Uruguay bat ke Ghana kilahap ban lej paying no. Kajing lekai menem step ke Cameroon persya ya ke Brazil. Ke Cameroon bat ke Brazil hak kelas step dan belak benki ya kajar. Handai datat hak kelamit ke Cameroon kaliyo ya ke Sigor. Bat kaliyo ban benki ya kajar lemba Abu Bakar hak minit ke bakandai po plus R. Bat kumju ru hak minit ke bakandai po plus lai. Abu Bakar ulayo ru ya ke red card. Namar kajing lot jung ya ke jersey hadin buluyo tap ya ke nega gol. Habang ipai pat sikjing lek kai hapdeng ke Serbia persya ya ke Switzerland. Ke Switzerland kaliyo ban tap hadu lightly gol. Katba ke Serbia kaliyo ban pai ya ke artli gol. Ya ke lightly gol jong ke Switzerland. Le tap da Shakiri had ke menit ke barpau. Badu Embolo had ke menit ke besau-besau. Ufrular had ke menit ke besau-pra. Katba gol jong ke Serbia. Layo ban pai da Mitrovic had ke menit ke arponriu. Badu Walhovek had ke menit ke balai pesan. Daga nega jing job bu sendan kari Switzerland yelde syakarau of 16 bat Cameroon kahap menlej paying no wat laga job ya kari Brazil. Habang ipai pat syakami jikhin pon jong ka Group G ke Brazil kalayo Andrew pon ke Switzerland Andrew pon ke Cameroon South pon bat ke Serbia si pon. Lemba kini kin Andrew pon jong ka Brazil bat ke Switzerland kilabu le syakarau of 16 kat bak Cameroon bat ke Serbia kihap menlej paying no. Ngin sedang ya pet ya kajing lekai hak karau 16 Mano bani urung syaka kuatar final. Sengoba subscribe ya kaneka channel lada pimpat subscribe na bentaki we pat ki video kublai shibun.